Dragi gledaoci, nalazimo se na trgu Španije u Barceloni. Kao što možete vidjeti, ovdje vlada jedna naročito opuštena atmosfera. Niko nikog ne jebe. Možete da hodate ulicom, da pevate. Mogu da sednem ovdje dole. Mogu da legnem sa onim tamo golubovima. Niko živi ne bi obratio pažnju na mene. Znači, jedna totalno relaksirana atmosfera. Gotovo za ne poverovati za sve nas koji smo navikli da nas neko zakačinje ramenom, da se mršti na nas, da nas opsuje ako ga nešto, ako mu se nađemo na putu slučajno. Ja se izvinjavam zbog moje dekoncentracije, nisam malo spavao od puta, ali ovo Barcelona zaista popravlja raspoloženje. Evo vidite, tamo neki stranci spavaju tamo, sad ćemo da kadriramo onaj kadar. Vidite, tamo gomila nekih stranaca, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo jednostavno, dragi gledalci, pogledat ćemo mi tu opuštenost koja vlada na ulicama Barcelone, Katalonije, a boga mi, verujem i cele Španije. Evo ovdje neki lelemudi spavaju. Ovdje vidite ovdje iza mene tu ljudi spavaju, to nije nikav neobičajan prizor. Oni se leškare na suncu, uživaju u svom danu. Jedna takva normala. Šta reći, ovi golubovi se raduju, evo pogledajte. Toliki broj golubova. Ovdje ih niko ne lovi, niko ih ne jede. Niko nema problema sa njima. Ajde, dosta sam kenjao. Idemo prošetam.